салом алейкум, бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бо як таи мошини фурӯши Opel Vectra A соли барориш 1991. ина мошин ҳолатш бинем. Як солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, моторш 1.6 модел, газу бензин. Аккумуляторш пачка, моторш 1.6 модел, газ бензин. ина дуруни салон. савдо мекунем 285 15 85 97. нами номеро хати мошина савдо мекунем. ай пеш омада бо бинед. мошин находу гаштаги мошин ягон проблема надора. ҳамаш ҷоиш 100%. ягон камбудӣ надора. нархро биёед, нарх 15000. бо худтон бо телефон мекунем, бо савдо мекунем.